Oi tuna kan hmula hi place value chart Indian system le international system ania ama sain Indian system hi kan lo en masanga Indian system a chuan period pali once period, thousands period, lakhs period, crores period ten omani chuan in once period bi ka hianin place pathum ones tens hundreds an oma abang zonga hi chuan place pahnih zel ti hian an omani chuan in heng period tin in chenna lai hi zel hi comma kan da na tur khan nia ones tens hundred comma thousand ten thousands comma lakhs 10 lakhs comma crore 10 crores tiang khan chuan period tin a number te hi ain copin kan lamanga chuan once period bi kami hi is 100 place ami hi chu amalin kan lam don ni 700 kan tianga 9 le 4 in kopanga 94 khatiang zel khan 1 le 18 8 to 18 2 le 0 to 20 3 le 5 to 35 chuan hi kan lo chiar don ta ni 35 crore crore period amani wangin 35 crore 20 lakh 18,794 alo ni ta chuan hnuai po 1 crore 09 lakh kanti khangai lo 09 to 9 ne nang reng chu wagin 1 crore 9 lakh tapo 00,000 tilawin 1000 number omlawa kan soi lo me anga 1 crore 9 lakh 605 chuanin kan share tur chu he period crore period ani to chuanin crore number kha crore kai to chuan anunga hian digit 1 2 3 4 5 6 7 7 digit an omni nge nga hi thousands pon number an nei lo mase kha 1000 place te ron represent tur khan 00 kharon ta me ani chutiang bukin lakh upon 9 lakh kan ti khan he lakh period a han lakhs le 10 lakhs om sia chuwangin 9 ringo che kha tok lawa 09 in aron represent angai ni 10 lakhs a number om lawa 0 khan aron represent vele ta ni